Psalms 103. What the HBBC is today is number 1, because of God. And number 2, because of the power of His Word. Dati pa nakakita tayo, titong galmaysa, ket gapuanan, bunga, ken resulta, iti sasao, iti apo. So let's listen to what the Bible says in Psalms 103. I will only read 3 or couple of verses in Psalms 103, verses 1 to 5. Everybody read 1 to 5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Forget not all His benefits. Agbilang tayo ita. Amen? The title of the message is Count Properly. Count properly. Tarimnam ti agbilang. Dapat usto intiin ka bilangin. Father God in heaven, thank you. Kat ita, kaskunam ti saong, forget not all His benefits. In kami agbilang arod apo ita. Tulungam ti adipem, nga mangiburay ti mensahem. In Jesus' name, amen. You may be seated. Itin tayo pa nagbilang, either maayayo ti apo, wano maladingitan. Itin tayo pa nagbilang, either ti biyag tayo, agbaling nga naragsak, wano ti panagrit na tayo, miserable tayo. It all depends on what you count. Depende deta no anya ti inka bilbilangin, wano anya iti inka binilbilang. Number 1, ngayon tayo bilangan kakabsat, is this. Number 1, count the blessings and not the troubles. Amen. Count the blessings and not the troubles. Sino kada kayo ti adada troubles na iti panagbiag? Ti trouble kakabsat, digitoy, digitay parparikot, problema, pagpulkukan, iti pampanunod tayo. But we need to count the blessings and not the troubles. Kaduan nga tao, they count the thorns, they see it, and not the roses, they sabong. Many will count their sadness, dagiti pagladladingitan da, and not their joy. But God wants us to count the joy. God wants us to count the benefits. The benefits ko na di Bible kakabsat, that which gives us profit or advantage. Ti kitaem, hanga digitay pakapulkukam. Because you may have nothing to do with that. There's nothing you can do, ni Apo Diyos kabailan na. Ngam bilangam, dagiti inaramid, kanimpay ti Apo, nga nangted iti benepisyo, wano nagnumaran tayo, that gave us advantage or profit. Now, in Psalms 139, 17 to 18, it says, how precious also are thy thoughts unto me. O God, how great is the sum of them. What is sum? The total of everything you have added. Diba, anat pangawag mo, J result iti minus. Difference, di J result iti multiplication. J result iti division. So anamot the result iti addition. Kunana, how great is the sum of them. Anakano iti dagupem wenno kitaem nga pagpaplasem. The thoughts, sabi na, how precious also are thy thoughts. 18, if I should count them, no bilangit ida, anat bilangem, dagiti blessings, dagiti nagimbag, nga pampanunot ti Apo maipapankeng ka. Datay mo lang aming kakabsat ti agdudwel ka digitay problema, but-but ngantay ti bagbagi tayo. Kan pagpulpul ko kantay ti panunod tayo. When God says, if I should count them,
They are more in number than the sand. Haan nga basit, dagiti na imbag ngay naramid ti Apo king ka. Isong agisem ka, hangkag kurkurutut, agrupanget, agmismisuot, agmirmirdoot. Tahan na mabilang, no kasanot ka ado, iti darat ti baybay, ado kanupay ti kinaimbag iti Apo. It all depends on what you count. When I awake, I'm still with thee. No, agriingak, adaakan ka, adakad ka nito kakabsat nga awang ka iti Apo. Matmaturog ka, siririing ka, nairidip mo, wano, siririing ka, adda ka iti Apo, I am with thee. Count the blessings and not the troubles. So nga bilangan tayo kakabsat, tiki ado nga kinaimbag iti Apo. Pastor, anang arot ti aramidek ka digiti parikot, itaklin mo ti Apo. Beam nga ti Apot mang bilang, basta ti bilangam ti blessing na king ka. Casting all your care upon Him, for He cared for you. Okay? Number 2. Count the opportunities and not the failures. Bilangem dagiti, anat Ilocano opportunities. Gundaway, ken oportunidad. Oportunidad. Hanapin ti other term ti oportunidad. Digitay, Tagalog, pagkakataon. Linukatan ti Apo nga, read daw nga paragan ka, and not the failures. Failure is not a person. It's just an event. Awan tao nga failure. No dumteng ti failure, hanga si kadayjay. Ti failure, pasit laeng iti panagtaray mo, itiin ka panagbalegi, iti panagbiag. So, failure is not a person. Ti failure, kasla ko makanyag, no nagfailak, hanga siyak dayjay. Dayjay failure ko, parte na laeng nga pakasursurwak. You realize that? Now, instead of wallowing in the mire of failure, get up and start again and see the vast opportunities before you. The Apo will always open doors. Failure is not final. It's just a part of God preparing you, teaching you, molding you, helping you realize important things. Tapnon ti panangipaay na iti balaygi ken panag-asenso iti biag mo ket masursurom digiti nga banbanag ket isu ti maidaydayaw. Jeremiah 8:4 it says, moreover thou shalt say unto them, thus saith the Lord, shall they fall and not arise? No maitiklib da di dakat bumangon, shall he turn away and not return? Micah chapter 7 verse 8, rejoice not against me, O mine enemy. Di nakatawaan si kang kalaban ko. When I fall, I shall arise. Numatwangat, bumangonat. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Kadayti nga tawen, mabalin nga adu dagiti nakaiteklibam, adu dagiti palpak mo nga desisyon, palpak kay nararamid mo that you have wasted resources, you regret doing those things, you wish you had not done it, but do not be miserable gapo kadigidjay nga failures. And do not count them, but just consider them as a part of your growth process. But you need to rise up. Why? Because on the horizon, God has opened doors for you. Pakumbaba ka kenkwana ket kunam Apo Dios, tulungan nak nga bumangon ket aramidek dagiti pagayatam. Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. Don't waste your time counting your failures. Learn from them and look out. Open your eyes kadagiti oportunidad ngayon ti Apo ken ka. Adupay nga kararwa ti maidalan tayo. Adupay nga tattao ti mabalintay nga matulungan. Adupay iti kayat ti Apo nga ipaaramid king ka. So rise up, and there are vast opportunities God is prepared. Redeem your time because the days are evil. Agasam ta, no di jela ta failure iti pampanunutom ket bilbilangam, ket demon maaramid di kayat ti Apo king ka because
You're telling yourself, I'm not worthy, I cannot be used by God, I don't deserve it anymore. While that is true, ngem ti parabor ti Apo na baknang, and the grace of God is a restorative grace, and grace of God says God is a God of many second chances. Kat kunam Apo Diyos, thank you for this message. Nariing man deti riknak, kasi for many years, deti lata failure kon ti pampanunutot. Deti lata nakaitlubak ti pampanunutot. Bumangon ak Apo, kat babaan ti parabor mo, aramidek, sangwek, serkek, dagiti oportunidad ngayong kalinukatan. I will redeem my time because my time in my life is very short. Galatians 6:10, as we have therefore opportunity, kitang tayo ti opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Personally, I am amazed how Pastor June is so keen to opportunities. You know what is keen? K-E-E-N. Naka-sharp, kumbaga alisto na nga makita dagiti opportunity ti ministry. Kat September pe lang idi, kunana, agorder tayon ti daily bread. Ang kuna panunot day jay. Di ko ang kakabsat, agorder ti nakatado. Kunana nga kasta, bunungan tayo dagiti empleyado ti munisipyo, dagiti amin na kakapitan. And then everybody cuts that idea, order 30, 40, 50 pieces, all of which that tayo amin, nakita tayo nga opportunity gayam sa simpleng booklet, what is 50 pesos? No dayjay panangitid mo dayjay tao ket isugayam man iti gapuna nga isuna ket mayasideg iti Apo. Maybe to your friends. So nga no kada kayo di upay nakita deta nga opportunity kakabsat. I hope nga makita yu deta nga opportunity ita. Wonderful opportunity to reach out to your relatives, to your friends. Gaputa kayat tay nga mayasideg iti Apo. He's very keen to opportunities. Kat idinakitak dayjay ko nak-Apo, itod mo mamut kanyak dayjay nga anointing. Nga alistok nga makita ti opportunity iti ministry Apo. Diguan ko na ni Pastor June, after the building is done, agkaroon tayo dagiti special Sunday. We are going to have Senior Citizen Sunday. Umay to amin nga senior citizen, bagkatan tayo amin ida nga yuli ti second floor. We will have municipal employees Sunday, aming nga empleyado at munisipyo, ay abantay amin. Kung kunakat paunay ti paspas ti panunot nan nga makakita ti opportunity. I am sorry to use this word, but I would like for you to know, kung kuna ni Pastor June, no may panggap ti ministry, hangka dapat agtanga-tanga. Tigyan na sa undet agtanga-tanga kakabsat, at datan ti gundaway, nga inted ti Apo kang kangam di ka makita, apay, tasabali dagiti kitkitam. Oh, Christians, brothers and sisters in the Lord, manu digiti opportunities nga namisan tayo, gaputa sa bali ti kitkitaan tayo. Sa bali ti ayan ti puso tayo. Ti inclination digiti affection. Sa balit birbirukan ti rikna tayo. Imbes nga ti birukan tayo, dagiti addati puso kan panunot ti Apo. Digiti addati pampanunot tayo, kakabukbukudan iti birbirukan tayo. But nevertheless, I hope nga dating a message, ma-realize mo ita. Tati Apo, for the coming year, adumanan ti opportunity ti ministry, nga kaya ti Apo nga pagaramatan king ka. At kunam Apo, DJ ti opportunity, gundaway, open doors. Kat kunam, Lord, thank you for this message. I should stop looking at the wrong things, counting my failures. I should start looking at your opportunities. What a blessing, the testimony ni Brother Conrad Itay. Idi kalman, nagpa-beach, nagpa-paala, nagpa-party, DJ Bosda. Siguro it's a year-end relaxation. Kat ni Conrad nakita na DJ nga opportunity, idi isot na assign nga ag-prayer. Kat kunana sa anak lang agkararag, iburay ko ti Ebanghelyo. Opportunity. So before he prayed, nagsao, in-share na iti gospel. We don't know no sinot na saved. Ngem na imula ti bukel, and you never know that in the coming years, nga dadan tumakalagip, dayjay nga moment, nga ni Brother Conrad in-share na ti Ebanghelyo. All because Conrad was keen to God-given opportunities. Did you know, brethren, nga digito'y projects, endeavors, can goals nga may present kada tayo amin, opportunity tayo amin nga maaraman. It's your opportunity to deny yourself, opportunity to give, opportunity to make a sacrifice, a worthy sacrifice, opportunity to be a part
of something that you, hanlang sikat mablesan, but you will become a blessing in the ministry. Namno di tayo makita, kas iti kaya ti Apo nga pan nakakita tayo, ta sa bali dagiti kitkitaan tayo nga bambanag, mamisan tayo dagiti nga opportunities. I hope that we will not miss these opportunities. Amen? Next, number 3. May katlo kakabsat. May katlo. Count the friends that you have made and not the enemies. Hello? Count the friends that you have made and not the enemies. Bilangam dagiti gagayem nga namamom ken indateng ni Apo Dios iti biyag mo saan kit di nga digitay kalaban mo. Kabusor mo nga mangperdiking ka, manguy-uyaw, mangimameg, wano agsao kadagiti banag nga hananasayaat ken ka. Don't count your enemies. Count the friends that you have made. Amen. Bilangam dagiti gagayem mo. Kunana iti Bible, there is a friend that sticketh closer than a brother. Thank God for godly friends. Christian friends who are sincere in their desire to be of help. Halaan nga tay friend, gapot adakayat naging ka. Ngam friend, because he is sincere in desire to be of help to you. Or, nga makatulong, especially in our spiritual growth. Ni Aldrich, no apay nga, naiyasir da iti HBBC, so da nga sa nga pamilya, because of a friend. He had his friends before. Digiti friends na idi, kainuman. Sasango da. You know, he enjoyed that. Nakatidog tibok ni Aldrich idi. Kaya the first time ko makita kat, ti impression ko kini Aldrich kat siga. Kasi nakatidog tibok na eh. You know? Ket, itikwan kakabsat, ma-realize na, kasi years ago, namamunan ti Apo ngam naglami islang bimaaw. Kat na-realize na nga kunana, I should be growing as a Christian, I should be serving the Lord. Kunana Apo, iya-share nakman, kadigiti friends nga makatulong ti spiritual life ko. Kat that moment mo kabsat, that day, yakamon no kasano di istorya ngam ti panakalagip ko, Brother Nelson, who is a friend, kuna na kini Brother Aldrich, bro, awisang kantuman nga agattend iti service me. So, in the heart of Aldrich, amuna nga daytoy kakabsat, inturong ti Apo nga gayem. Nga makayasideg ken kuana ti Apo, ken makatulong ti panaggrow natin ni espirituan. So, napan nga rod kakabsat, and he found not only friends, but now a family. Kat permit yaman na ti Apo. Several weeks later, makigtutak kakabsat, nakapukisan ni Brother Aldrich. Kat hanan nga, ma-enjoyan pa, di makisango nga makitayo-tayo kadigitay friend na nga kabarkada na nakainuman na. Na-enjoy na idi. Ngam itanta seryoso iso na iti pa nag-grow. Nakita nan iti right company and right crowd. Where he believes, partners na ti pa nagserbi ti Apo, partners na iti ministry, partners iti pa nag-grow, partners ti pa nagiragpat kadigiti karkararwa. Thank God for godly friends. Christian friends who are sincere in their desire to be of help to us, especially in our spiritual growth. Will you be a friend to someone? Nga si kamot iti may nga bilangan da nga kunada, makabless ti biag day nga kabsat, makabless ti biag day nga tao. Gapot pa nakay-associate ko keng kuana kat na yasidig tirik nak ti Apo. Gapot pa nakay-associate ko pa nakay-mingle ko keng kuana kat na-challenge itirik nak nga grow ka nagserbi iti Apo. Number 4, count the ways of God and not the hindrances. Count the ways of God and not the hindrances. Amom do, dadigiti challenge nga iti Apo, kasla ti message ko di Sunday, accepting a new challenge, mapanunod tayo ngamin digitay, what if? Mapanunod tayo digitay, makailapad, makaigawid, mapapanunod tayo digitay, hindrance, awan na narigat, hantay kabailan, hantay kaya, adot pagkasapulan, adot problema, agsaksakit da tao,
agdama nga kastoy dagiti sitwasyon. Mapanunot tay amin dagiti hindrances. Haan ko mga digijay iti panunutom ken bilangem. Tati apo kabailan na nga solbaran ti anyaman na parikot. Ti panunutom ken bilangem ti wagas ti apo nga mangsulbar ka digita ken ti wagas ti apo nga mangtulong ken ka nga magipatungpal iti commitment mo nga agserbi kay kuana. Matthew 19 verse 26. But Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Agawid ka kumaita nga ma-realize mo wenag payso. I have been limiting my capacity and ability to serve the Lord tapang panunutek, ada parikot mi, adot problema mi, adot pagkasapulan, ado dagiti bakbaklayen nga responsibilidad. Ngem gayam, tati apo awan imposible ken kuanan. Kaya nak nga tulungan ka dagiti nga parikot, ket kaya nak met nga i-provide kanyak iti commitment ko nga parang especially if you have made your commitment for the building project. You've made your commitment, ket kunam Lord, dahiti nga commitment nga inaramid ko by faith, awan pay kanyak dahiti nga kwarta. I know, you know, I have many needs. Ado dagiti planok, ada dagiti paspasangasangak nga paggastuan. But yet I know, with you, with me, it is impossible, but with you all things are possible. And you will make this possible nga maitid ko dahiti nga commitment. Count the ways of God. You will be amazed. Ti wagas iti apo nga mangisabet. Psalms 25 verse 4, show me thy ways and teach me thy paths. Genesis chapter 22, 7 to 8. Idi ni Isaac, maidaton, kuna nakinitatang na nga Abraham, he said, my father. And he said, here am I, my son. And he said, behold the fire and the wood. Adatoy ti apoy ken ti kayo, but where is the lamb for the burnt offering? And Abraham said, my son, God will provide. Ibagaman ka deta kaabay mo, God will provide. He has ways to provide. At dawagas ti apo nga mangi-provide. Hangka madanagan, hamo bilbilangan, di kita makailapad. Well, of course, it is only realistic and practical and humanistic side nga makita tayo, nga practically agpanunod tayo. Ngem ti apo, the challenge kay kabil na di pusom, kung ti apo king ka, give me the 5 loaves and the 2 fishes. Umanay nga rod, mabalin ako nam. Ngem ti apo, dawagas na. Amuna no kasano nga paadun na di lima nga tinapay kung dua nga ikan, takayat na nga pakanen dagiti naruway nga tattao. God knows how to provide. He has His ways. So, trust His ways, trust His heart. Amen? Okay. Number 5, maudi nga last. Count the gain and not the loss. Itangatawen, mabaling nga adu dagiti loss tayo. Adu dagiti pukaw tayo. Adu dagiti kaslang dagiti, waste. But we need to count the gain and not the loss. Kat kuna tayo apo, thank you. Paiso nga adu dagiti pukaw ngem adumot iti blessing mo kanya. Agyaman nak hanlaeng nga dagiti sinong batam nga kararag, uray pa dagiti deny mo nga kararag ko apo. We should thank God not only for the prayers that He has answered positively, but even for the prayers that He has denied. Kasi dim amo nga deta pa nang i-deny ti apo iti prayer mo para ken ka ket kaslang panghinayangan mo taapay nga han nga inted iti apo ken ka. But you never know that that's God's way to preserve you. Idi kuna ni Apostol Pablo iti apo kuna na Lord kuna na ikatamman dayto nga thorn in the flesh because it brings pain in my life. Ngem han na inikat ti apo. God denied his prayer. God denied his petition. And Paul did not realize, and later he realized, that his pain was God's way to preserve him. Iti gayang pain na kat isutway ti apo nga mang preservar king kuana. So nga no adaman digitiin kararag yu dinawat yu, kat sa nga inted ti apo kat kaslamang hinayang kayo, hamu bilbilangan di jayon. Ti bilangam day jay gain nga isukat iti apo. Day jay i-replace na kakabsat, gaputa in deny na detoy, ada na pimpintas nga kayat na ngay paay. My thoughts are higher than your thoughts. My ways are better than your ways. Furthermore,
No may panggap ka dati, count the gain and not the loss. Tintayo pa nagserbi, panang surot iti Apo, many count the things that they will lose when they follow and serve Jesus. No itod ko ti first fruit ko. Eket daon tot igatang ko ti kastuyen. Kalatay testimony ni Marisa itatay. Makita na digiti kakadwa nga teachers, makagatang barong nga bag, barong nga kastoy, at naawat karo digiti bonuses, at da pa nagapal jerik na. Kat itod namot nga para iti Apo, deti commitment na. Many count the things that they will lose when they follow and serve Jesus, instead of counting the gain. We need to count the gain. Amom, anyaman nga in-deny mo, gaputa ti Apo i-require na ka, ti Apo at aduntot gain nga isupapak na ka. In Hebrews chapter 11, 24 to 26, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. At dane, nakaposisyonen. Next in rank, isut sumaron nga Pharaoh, ngem in-deny na dito, dinecline na, tinurn down na, pinanawan na, daytoy nga kasla opportunity iti biyag na. Tahan na isut pagayatan iti Apo. So napukaw na in a way. Napukaw na daytoy. Kunada siguro kat paunay kan, manmano ti umapapal ka de, aming ata umapapal ka de, nga posisyon, tinurn down mo lang, deta nga oportunidad mo. But Moses knew God's will. Klaro keng kwa nakakabsat, nga dakdakkel ti gain. Kasla kumano chess, apa impakan mo kunada, didaan mo, dakdakkel tumot laeng ti kanam. Ala ko majay dama, apa impakan mo deta kunada, kat di awanan, naksayang kat mesa, ang upat maggayam di guyudamon. Gapo di pa nang sacrifice mo di maysa. Naawatan nyo? Di pa nagserbi ti Apo, there are sacrifices you need to make. God will always require you to deny yourself. Tapnon ti kasta aramidem di kayat iti Apo. So nga, amuyo kakabsat, kung kunak, di jay padak nga pastor kasarsarita recently, among pastor kunat, duwa nga banag ti may sa akarigatan nga isuro iti church, yet they are the main thing in the church. You know what is that? Nalaka nga isurot soul winning. Nalaka nga isurot ti prayer. Nalaka nga isurot ti panakigimong. Amuyit may sa karigatan, nga sursurwan ti Kristiyano, cheerful giving ken standard. Kadagay nga babae standard, sang nga nalaka, nga pagtalikudan yun, dagiti panpantalon nyo, tapno agpalda kayon. Tama, Erma? Si Erma, kakabsat, iso tinakasanayan na, pantalon. Iso nga di kalman damagag, nanipo di niya si digna kay ti Apo nga pamilya di church, kung namin kini Mrs. Ana iti changes kay naramid ti Apo. Ipakita na, dito pastor ko na nakapaldaan. Modesty. You see, hanggang nalaka nga i-give up mo deta nga banag. Especially, no naka-mindset ka iti sa bali nga panunot. But when you're able to give that up, automatically kakabsat, dakkel nga sakripisyo dayjay, kat dakkel ti impact na gan ka as a woman. Dayjay nga panangi-deny mo ti bagim ka dayjay nga aspeto. In the area of cheerful giving, nalaga ka di kakabsat, nga itad mulat tayo nga banag, at dadigiti kup-kupikupan tayo, tartarigagay, plan-plano, at dadigiti kayat tayo agatangan. Agasam di jay panangi-deny ni Brother Jeric, ngayon lako na tayo motor na kakabsat. Akat dito nga kabsat, for him, it was not, he's not like anyone nga dito, lay lakom latan, total kat, I can buy another one. No. Para king kuha na kakabsat, nuwang na dijay. No agtaltalo, nuwang na dijay. Kasano ka pa yung agtaltalo no awan nuwang mon? Ideawan pa, digiti, daddo mga moderno nga bambanag. Para king kuha na, nuwang na dijay kakabsat, ngam inla ko na. Us-usarin na dito, nga mapan di Sanchez, kanijay Claveria, tadaiser, agurnus kadigiti, produkto kadigiti, grocery stores. Ngam inla ko na in-deny na itibagina. He might have lost something. Should I talk about the gain? Kung naman ko na yung kadigiti gain nga napasamak. That Sunday, when he shared his testimony, wala pang 30 minutes, doon na sa comment, ay may nagsabi, Brother Martinez, I will replace your motorcycle with a brand new motorcycle. Don't count the loss, count the gain. You can never outgive God. Kaya itatang kakabsat kat ne, kung na di may sa kakabsat, ikang ka iti helmet. Amen. Amuyo, ti Christian life,
No once nga nagsardeng kan nga mangi-deny ti bagim, agsardeng kamutin nga grow. Because the deeper you grow in your faith in the Lord, ma-realize mo, less of self, more of Christ. Adot sa kupen. Kamkaman na, kasla kumanutal talon kakabsat. Gumamgam. Bumasbasit di para kan ka, dumakdakkel di bagi di karubam. So kaya't nangasawan kakabsat, dumakdakkel iti lordship ti sakup ti apo ti biag tayo, bumasbasit ti para iti bagbagi tayo. You know, recently kakabsat, this is another example of self-denial. Idi, kuna ni Pastor June, kini Mama, kuna da kini Preacher Glenn, ayos tayo dati balay, tatno dati kwa, pagawidan yun, no, kas pagaringan, nagbakbakasyon kayo, kaya ti agtarus dito eh, dito kayo nga tumuloy. So, kuna ni Preacher Glenn, no? Nasursuro na kakabsat. Amo yung nagpintas si trabaho ni Preacher Glenn, so dagasaw. They are both nurses. They're both nurses. Pintas si trabaho da. Ngam napimpintas di pamatikan panagayat dati apo. Kuna na no, hanga di dati kwame kasi naka-incline dati ministry kakabsat. In fact, they are one of the first to respond. Digiti projects tayo. Nga isot gapo na nga na-encourage ni Pastor John Siak, amin tayo. Nagpustro ka digiti projects. Naging domino effect tuloy-tuloy. Oo, kunada nga kasta. So, idi kwan makita ni Pastor John, nagsarasarita dagi ni Mama. Tut kunada nga kasta. Deti nga balay, idonar tayon iti apo. Deti nga property. So they have donated that property. They bought that property, idi hanpe nga kasto iti kadakkel ti ministry tayo. Di nagatang deta, diyan mo nung pinanggatang ni Papa deta ide. But 50, he bought that property for 50,000 pesos. Urnong namot sang kabatit. Hindi ko ang pinatakderan na kakabsat, awang mati ado nga resources na, isong awang poste deta balay nga pinatakder na. Awang poste na deta. Inikkan na lang idi dete, dete tubo. Yeah. So hana na ilipas, di ko ang kuna ni Tita Connie, di Jacob Sat na, ading ko, kabagis, deta balay mo, kasano? Awam mati budgetan. Nang kakabsat, iso deta pinagpakaulo na deta balay. Di ko na inutan, aging gangan alpas. I get settled that they're okay with it. Pero they always had the heart. Everything we are, everything we have. Para iti ministry amin. And so, in no time, nag-write isu na kakabsat iti deed of donation. At dangamin, di kita mga churches nga idonarmi kunada. Di kita imot pastor no kwa, apo ti nagragsak na. Malipatan dati black and white. Tunod, da kapilyang kakabsat, matay di kita nagdonar, di kita anak, kamkamundan, kwami deta kunada, awanan. Kamhanakas deta Pastor John. Isu natin ang ilungalong nagkaroon ti deed of donation pinirmahan na. So officially now, we have the deed of donation paper in our church office. This property officially now is a property of Hosanna Bible Baptist Church. Of course, a 3-story building will be mapatakder sa jay, at dan tumaaramid nga pagyan ang dagat ko na, daging nga dinakam alanti apo ko, tagyang kam latapela dito. But that's already a property of the Hosanna Bible Baptist Church. Don't count the loss, count the gain. Proverbs 11:24. There is that scattereth and yet increaseth. Hanapang panunutan, di maawang kingkwana. Cheerful giver. Ngim umat adumet. You see that? There is that withholdeth, at the tao nga di nakayat. Kaputa man naging bubukudan, more than is meat, but it tendeth to poverty. So amo panunutan nga, mapukawan nak. Kastoy kat kastoy. At adigiti kayat ko nga gatangan, pero may nga diriknam, kayat mo. You know, idi Friday night, at adigiti blessings me, nag-account kam kini Mrs. Bilbilangan may digiti blessings me. O nabati kakabsat. Papan amin, digiti commitments. At nakaragragsak kami. Nakaragragsak kami. Awa mabati. You know? Mapan aming kadigiti commitments, first fruit, tithes and offerings, thanksgiving. Maparugyanak pa yun, deti commitment nga dapat maitid to pelaging gana iti may. Ma-advance ak idatang kakabsat. And it's a joy to be a cheerful giver. Giving is not a loss. You know, it's not a waste. Because
You do not count the loss, you count the gain. All of God's people say? So ana't bilangan tayo? Number 1, count the blessings and not the troubles. 2, count the opportunities and not the failures. 3, count the friends that you have made and not the enemies. Number 4, count the ways of God and not the hindrances. And number 5, count the gain and not the loss. Tumakder tayo kakabsat. Kararag tayon kat itid tayo digiti first fruits tayo ti Apo. Amen? Yeah. Lord, we come to you with thanksgiving and praise. Kat Apo, anak di, kat amin nga, ti biyag mi ka namin nga, dagad kami, dagad kukuha mi, awan ti personal belonging mi. Ginatang na kami, kukuha na kami, maragsakan kam lang nga makananam, iting ka panangus-usar, digiti biyag mi, ipanagbalin mi nga channel and instrument avenue of blessing para ititrabahom Apo Diyos. Kadatoy, idaton mi nga rudbanen, dagiti bibiyag mi ken ka, dagiti pampamilyami, businesses, pagubraan, influence, resources, talents, and education. Apo Diyos, para amin ti pakaidayawan, we no longer live unto ourselves, but unto Him who died for us and rose again. Thank you for this message, Lord. Pudno, ti panagbilang mi, may ayo ka, wano aglidaan ka. Ting kami panagbilang, it's either mangtud tiragsak kada kami, wano miserable nga karirik na. Depende no anat bilbilangan mi. Itapo, bilangan mi digiti blessings and not the troubles. We count the opportunities ahead of us. Adu payapo ti gundaway and not the failures. We count the friends that we have made and not the enemies. We count the ways of your way to provide. Ano digiti hindrances. We count the gain and not the loss. Thank you, Lord God, for this message. Kwamti gloria kandayaw. Bless as we give our first fruits offerings now. In Christ's name we pray. Amen.